Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihaon continuehon nato in kaya pangadyan sin kita niyo sin limaway-laway yaon to sin kahapon sumakawa before kita niyo mag tagna mabaya ko sa reviewhon in kaya pangadyan nato kahapon. In kaya pangadyan nato kahapon pag-explain sin tahsin at tilawa pagpareho sin basahan kaya hatihan na to na alhamdulillah. Ubos ito hukuman sin tajwid bangha syara. Kaya hatihan na to in hukuman sin tajwid bangha syara atas dua perkala amunain al-ilmu bihi iwan sin amalu bihi. Sarta kaya pangadyan na to day sabihin ilmu bihi, al-ilmu bihi kifaya, fard kifaya siya, iban sin al-amalu bihi fard ain. Damikyan kaya pangadyan sin kita niyo in pagbasa ha suratul Fatiha. Iban na sin kangan-nganan niya. Amuyanin kangan-nganan niya katan kaya pangadyan na to. Iban na sin mga pangadyan halom niya. Uno naman imbi mga makawa na to maalumat halom sin suratul Fatiha. Iban sin natahsin na to in suratul Fatiha katan. Bihaon lumaton kita niyo pa suratun Nas. Suratun Nas biya sin kaya amin piangadyan na to suratul Fatiha way kita niyo magtuy simod palom sin pasura yaon nagtahsin sumagawa piangadyan na to na bang unuin yati na to na bang unuin makawa na to maalumat pangadyan ha surat Fatiha bihat to ray sabihin suratun Nas. In suratun Nas on day sab mga pangadyan mahati ta haloman niya. In mga maalumat pangadyan halom sin suratun Nas mahati ta panagnaan niya in tartiban niya hanggatos ikahanggatos hangputag-upat. Ikahanggatos hangputag-upat sura siya bimana siya na in kahinapusan sura halom sin Quran. Sawab in taod sin sura halom sin Quran hanggatos hangputag-upat. In taod sin kalima halom sin suratun Nas. In taod sin kalimat halom niya kauhaan kalimat 20 words. In taod sin huruf letters. In taod sin huruf suratun Nas kawalwan huruf. Abang mo bista-bistahon in huruf niya kawalwan in taod sarta in ayat niya unum in taod. In makna sin suratun Nas yaon makna sin Nas, an-Nas manusia. Sura an-Nas. Makna niya manusia. Pianoogin suratun Nas ini ha Makkah. Makkiyah siya. Pianoog siya nazalat ba'dal falak. Pianoog siya po asin falak. Iban before sin suratul Ikhlas. Bimakna partangahan siya sin falak iwan sin Ikhlas. Pianaog na muna in suratul Falak. Pag-uhos sin suratul Falak ampa in suratul Nas. Pag-uhos sin suratul Nas ampa pianaog in suratul Ikhlas. Hagi tungan siya sin suratul Falak iwan sin suratul Ikhlas. Bihaon tahsinun na to iwan hatihon na to ununo na mayan yung mga hukuman halom sin sura ini suratun Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. In lam din doon kaya pangadyan na to kahapon. In
hukuman niya manipis. Bismillahi ha. In ha normal in kuha niya. In ha kuanon siya. In gipiton in gukuhaan sin hangin ha makhraj niya. Gukuhaan niya. Bukong biya sin ha normal ha. Ampain ha gipit-gipiton mo siya makhraj niya. Sarta in gukuhaan sin ha gunggungan tampal pababa. Gunggungan tampal pababa. Hababa sin Adam's apple yon. Ubos ito in ha doon tuod makatungod ha agitungan masuk ha Adam's apple. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu. Qul in qaf. In makhraj sin qaf. In pagguhuan sin qaf. On mangmani sabya kahatihan ni ren drawingon ko ini. Ipon hataas. Ubos ito. Amin dulang-dulang. Dila. Nyari ilong mo. Yan. Yan dila. Ipon. Ini dulang-dulang sin dila. Amin anak-anak dila yaon. Na hindi itungod. Amin masuk ha anak-anak dila mo yan. Malunok yan bang mo nanamon. Bang mo nanamon sin dila mo malunok. Ubos hindi isab matukas. Haunahan. Matukas yan siya. Na hindi ha malunok ini. Bang mo ini in duhol dila mo ini yari. Labtikon mo matubihan. Pagpikiton mo matu. Ko. Hamalunok yun. Gumain qaf. Doon in makharaj sin qaf. Then di sa malunok ini. Then di matukas. Then di gumain kaf. Na in qaf. Qaf. In qul. In qaf aming qul a'udhu yaun. Then di in gugaan niya. Qul. Then di hamalunok. Qul a'udhu. Bukun kul. Sa qul. Qul a'udhu. In a'udhu. Kaya pangadyan na tunan kahapon. A'u. Normal siya. Ubus kuanon mo gipit-gipiton mo ha'ain. Sawabin ain sibo in guguan ni bansin ha erase unta mo na. In ain yaon sibo in makhraj ni bansin ha gipit-gipiton in ain damik yan bihat turaisab. In hamza normal siya sibo day bansin ha sibo day sabi makhraj nila sibo in guguan nila normal in pagguwa aha. Ubos in ain ni bansin ha magtay manghud aha. Yan. Qul a'udhu dhal in dila mo hagi tungsin in duhol dila mo hagi tungsin ipon mo hagi tungan sin dua ipon mo yon amin ipon tampal pataas iwan tampal pababa sumakawa in duhol dila mo ito pikiton mo siya pa height sin ipon mo tampal pataas dhu. Qul a'udhu birabbin in ra aun siya dua hukuman pagtawakon kuan long niya mufakham iwan sin murakkak manipis iwan sin marakmul aun waktu marakmul siya aun waktu manipis sumakawa hahal ini in ra din di marakmul maita sa mabansin baris niya tumtumon niyo mataod sawaban dumakmul in ra damik yan bang numipis on di sawaban niya sa di hahal ini di makmul siya pasalansin baris niya fatha ra qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbin innun din doon gunna aun gunna niya in ngan yan pagtawakon wajibul
gunna. In nun din doon, aun siya tasdid. Yung pagtawag ka niya, wajibul gunna. In nun, in panaiban niya, mim. Bang sila yan kaya barisan tasdid. Yung pagtawag ka nila, wajibul gunna. Hati niya, wajib siya gunnahan. Lingguan mo na siya muna. Lingguan mo siya. Qul a'udhu birabbin. Sumakawa, ipaglinggo ka niya. Impagdihil linggo ka niya. Then doon panagnaan nun niya. Sawab, bang in huruf yan kaya tasdiran, automatic, mahinang siya dua huruf. Dua huruf. Sa upama, nun tasdid. Nun tasdid, bitangan ko. In nun tasdid yan, automatic equal siya pa nun. Dua nun. Impanagnaan patay. In hikaruha niya, nabangunin baris, biyanasin ini. In nas din doon, baris fatha, anna. Na in hikaruha baris niya, fatha, an. Birabbin, awin sukun niyon, birabbin nas. Birabbin nas. Na maglinggo kau kaniya, then di birabbin doon ko maglinggo. Bukon kau maglinggo then di hambuk na ini. Bukon din doon. Sumagawa di ikaw maglinggo nun sukun yon. Qul a'udhu birabbin, dua harakat. Qul a'udhu birabbin nas. In hukuman sin mad din di pagtawagin arid lisukun. In hukuman niya dua harakat, upat, ibansin, unum. Ikaw na magpini ka niya. Sumakawa, bang dua, tiag na mo dua katan. Dua yan. Sa bang, tiag naan mo upat dehab katan. Bang unum de sabihan katan. Di man jari magdukaing. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, malikin. Wayroon pag mad din doon kanya direct, bukun malikin nas, sumagawa malikin lihat to. Malikin nas, ilahin nas. Ilah, inlam din doon, taka mad siya. Ilahin nas. Min syarril. Nun patay, nagbakiwan sin. Reason tanam mo na. Nun patay, nagbakiwan sin. In hukuman yan ikhfa. In hatihan sin ikhfa. Partangahan siya sin idgham iwan sin idhar. Tinya tapuk-tapukon mo siya. Di mo siya patampalon, law mo min syarri, di mo siya patampalon bihat to. Di mo sab siya lawaun, law mo mis syarri iwon mo siya bukon sab bihat to. Sumagawa impeg bisaran ta rin di amin nun, di mo patampalunin nun, di mo sab lawaunin nun. Sumagawa tapuk-tapukon mo sadya in nun. Ayan. Min syarri bihat to. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil. Min syarril waswasil. Min syarril waswasil. Waswaun mad sin waw. Waswasil khan gunnah. Min syarril waswasil khan. Aun guna niya doon. Damikian aun isab mad niya. Khanna. Beto. Min syarril waswasil khannas. Alladhi
Alladhi dua harakat. Alladhi yuwaswisu. Aon pagkaroon ta magbasa rin di yuwaswisu bukong bihat to. Wayron mad niya rin doon, way karon kawakan mo mad, sumakay pagbasa kanya. Yuwaswisu, wisu direct siya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sad. Hindi yuwaswisu. Tanya ha? Hindi isu. Hindi isu. Ini ni manipis. On day sabi mga na sabot na to sinha suratul Fatiha mga huruf marakmul iban huruf manipis. In sin lamot sa mga huruf manipis, in sad lamot din ang mga huruf marakmul. Impagbas sa hasin su sin su ampain sad so marakmul parakmulun mo si angkaton mo in puon dila mo. Biya din yung pag-angkat hapuon dila, yung pag-angkat hapuon dila bihainin hantang niya. Balikan ta, drawing ta magbalik. Ilong mo yan. Tapos ito, ipon mo hata. Side view yan Insin, iwan sin saad, bihanin duhol dila. Ipikit mo maun pa, ipon mo. Pababa, bihan. Gumawa yan in sa, iwan sin saad. So, sin, iwan sin saad. Gumawa. Insin, plat, siya plat, sin. Sa. Tawag mo. Sa. In saad, doon da in duhol dila mo, doon da siya masi, doon da masi in duhol dila. Amura kuman in puon dila umangkat siya pataas. So. Amo yan in saad. Bihanin hantang nebang ko magparakmul. Angkaton mo sa dyan puon dila. Sin, iwan sin, saad. Sa, so. Mafhum? Bang di nyo kapahaman, magkagunahan ka mo explain nun magbalik atau aon bukon matampal pag syarah pangasubuman ka mo comment inshallah. Alladhi yuwaswisu fi sudu dal fi sudurin nas minal jinnati wayron mad den di hanuna ayaw kita magbasa magbutang madlong ta minal jinnati biya to incorrect minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. Continue na to pa suratul falaq. Amo ito in suratul nas. Kalu-kalu o mga wayron na to na pasawa rin doon in hukuman niya pangasuman kami inshallah. Yaon suratul falaq. Suratul falaq damikyan aun day sa mga maalumat makawa dato suratul falaq in mga maalumat ini in suratul falaq in tartiban niya ikahangga to sang putag 2 siya in taod sin kalimat halom niya kawan tag 2 Tinya in suratul falaq ini sumunod siya second to the last siya. Second to the last surah halom sing Quran. Sabab in last suratul nas, in second to the last amun in suratul falaq. In taud sin kalimat niya kawantag to, in taud sin huruf letters halom niya, halom sin suratul falaq yon, kapituan tag isa. In makna niya down. Kung isab down na min o sa A down. Tinya mga kuan
bukang liwayway. Amin panagnaan silaksin suka yato. Amin silaksin suka. Pagangkat sin suka amin ting pagtawang bukang liwayway. Kita nyo rakuman bang amura ketin kuan na. Kami timbya katumtuman ko makna niya bang hatagalog bukang liwayway. Adadu ayat di suratil falak intod sin ayat sin suratul falak 5 ayat. In ini makkiyah raisab. Ubus nazalat ba'dal fil na naug siya po asin suratul fil. Iban before sin suratul nas. Hati niya partangahan day sab siya sin fil iban sin nas. Nanaog na mo nin suratul fil. Pag naog sin suratul fil nanaog in suratul falak useto ang pananaog in suratun nas. Biyaon inshallah basahon na to in suratul falak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل بأن سنشارح نتو كائنا بهالترى أعوذ برب دمكيان قل أعوذ برب الفلق فلق قف in qaf dan di bangko humundong kaniya kalkalahon mo siya. Hati hansin kalkala tinya awon pagbaon sin tingog ha kahinapusan niya. Falak sa bukon pag-agaron mo falak biyan bukon bihat to sumagawa maawon in paghundong sin tingog maawon mo na in paghundong sin tingog ang pamo pawaon in kalkala niya. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq biasin kaina ito min tinya ikhfa in hukuman niya nun patay nagbakiwan sin shin min syarri inra kaina ito di biasin kaya pangadyan na to inra doon marakmul pasalansin baris fatha then di isab manipis pasalansin baris kasra tanyo min syarri bukun syarri bukun sumawa syarri min syarri ma khalaq demikian qalqalah biar asin falak wa min syarri ghasiqin ghain dan mga huruf marakmul wa min ikhfa wa min syarri ghasiqin idhar dua baris nagbaki bansin hamzah artinya matampal in nun hatanwin niyo na wa min syarri ghasiqin idha waqab in ba dan ang mga tay manghud sin qaf ha huruful qalqala tinya qalqalahon mo resab siya waqab bukun waqab amin mag-agad siya bukun bihat to waqab bukun bihat to sumagawa humun maawon na mo na yung paghundong sin tingog ang pagpawa sin qalqala waqab wa min syarrin gunna wajibul gunna wa min syarrin naffa aun madun hafa iban hatha naffa tifil direct hati usfil direct palam bukun naffa tifil bukun bihat tu sumagawa wa min syarrin naffathati tifil uqad indal din ang mga tay manghud sin qaf iban sin ba kalkala resab siya wa min syarri manipisin ra wa min syarri ha den hatay manghud sin ain artinya
sibuin makraj nila. Pa gipit-gipiton mo siya. Wa min syarri ha. Wa min syarri hasidin idza. Hasidin idza. Sibu dewansin syarri ghasiqin. Ghasiqin idza. Idhar de sabsiya. Hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Patubtugon na to na rin dito. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Bang man mataw din nakawa na to pangadjian. Bangaon mga wala na to nalilay. Mabaya niyo pasawahon. Atawa kan-on nalilay ta. On nalilay ta. Abukon matampal ha pagsyara. Pangasuman ka mo ha comment. Wabad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.